Dagaway pat galenti penyak ke Austria ya ke Netherlands Chakarau 16 lej payeng Urova Lewandowski daga jinga kai persya ya Kylian Mbappe pedang singpa ya piki paralog ki parajor ki bujupen ya ki video hakane ke channel ke jingkerpat ya pi ladapin pat ban subscribe singpa ban subscribe ya kade ke channel haga jinga kai naga grup D ke Netherlands persya ya ke Austria hakane ke jinga kai ha banyak lenti ke Netherlands daga best third place bakan yo arung Chakarau 16 ha bapai shikane ke jinga kai ko Austria kale yo ban penki e kejar dang ha ke minit ke bahan rew dai daga jinga rap jong ke Netherlands ha ka ba umalen ulukum tab ke bol syapok ke ko lajang bat hado bandakut ke kelas step ko Austria kala tam ya ke Netherlands da chiko lanot ha bawan bani le kai ya ka kala ka baat ke Netherlands kale yo ban penpai ya ke ne ka kol lengba ukapu hake minit ke besau peu nyau bat hake minit ke besan peu kandai sajisen ke Austria kala yo biang bat penki e kejar lengba u archimit hanrai hake minit ke bahannya pusan ke Netherlands kala yo biang bat penpai ya ke ne ka kol lengba UDP bat dai tat hake minit ke bapra peu sajisen ke Austria kala yo biang bat penki e kejar ka bolong ru ke kol ke balai ne ke benta ke jongka da yo ban tap lengba usabit sar bat dai lengba ke ne ka kol ko Austria kalapan skam ya lede bahkan penlem ke Netherlands hakane ke jinga kai kat haduk bandakut ke jinga kai kan Netherlands kamla asyuk berpai ye kene ke kol jong ke Austria ha bapai sekawe pat ke jinga kai na ke grup D kata ke Fran Persya ya ke Poland hakane ke jinga kai baro arteli kitim kilekut daga jinga kai bat hakane ke jinga kai ke Poland ke lej payeng daga jinga kai Persya ya ke Fran ha bapai shikane ke jinga kai naduk pesedang haduk bandakut ke kelas step om don bala batpenki ya kejar hanrai habawan banyalak kai ya ke kala ke baar ke Fran galio batpenki ya kejar dai ha ke menit ke pesan penrew lengba u Kylian Mbappe ke bawan lengba ke penalti bat dai tat ha ke menit ke bahannya pokondai ke Poland galio batpenpai ya ke gol lengba Urova Lewandowski ke bawan hi lengba ke penalti bat haduk bandakut ke jingilak kai baro arteli kitim kilekut daga jingkai damar la chikol haba phai shikane ke grup D ki balaya orung Chakarau 16 nagane ke grup ki dai ke Austria bat ka Fran ki balaya orung direct Chakarau 16 kat ba ke Netherlands pat ka ha banya lengba ke best third place Chakarau 16 bat ka ri jong Urova Lewandowski kata ke Poland ka ha ban lej phayeng no nagane ke Europe jong menta usnam tang na ke group stage kuble shibon ya piki paralok ki para jor ki bujus tenat ban pet ya ki video hakane ke channel ngin sekendopat hakawe ke video kuble shibon